Pemirsa sektor pariwisata Sani Nyansan Metangi Rauhe Mangkin memesan becik majeng pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Badung. Pendapatan Sani akehan rau saking pajak hotel dan restoran PHR puniki kekan tenang tambis manggih anceng Sani sampun ketetapang. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Badung Ningayang kantos kalih likur Desember pendapatan Badung sampun manggih 5,6 triliun saking anceng sane ketetapang inggih punika langkungan 5,kutus triliun. PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Badung Niputu Sukarini Mausang, paketandane ngejan tenang yening PAD saking sektor pajak sida kepanggih anutin anceng nyane. Pamekas ring rahina libur Nataru kaaptiang sektor pariwisata nyansan ngelimbak mangda anceng PAD saking sektor pajak sida kejangkepin ring warsane mangkin. Dani ngawawahin sektor sane pinih akeh mawasana inggih punika sektor pajak hotel dan restoran. Pajak hotel puniki taler sampun karealisasi langkungan 3 triliun saking anceng nyane langkungan 3,3 triliun. Tios punika pajak restoran anceng nyane langkungan 850 siki miliar, realisasi nyane sampun langkungan siki triliun. Pajak BPHTB anceng nyane 783 miliar, sampun realisasi langkungan 816 miliar. Sektor penyokong tiosan sanening capang pendapatan pajak. Sekadi saking pajak, parkir, hiburan, air tanah, material bukan logam, dan batuan reklame miwah PBB. Bali Pos Nguningayang.